Kahine koena ia kulea ke mahina si ete o pavale kuangali whaingata he toke ewe tuoko whakatupu la tolamea Kahine ku ofani te o atu matanga si ete whaka ko o ta mama whaka mau e ku hoki si I whaka hoki mai au O kukori ke uhuwhanga mohe ngahi talawhatapu kutoa pe o atu pe meheni. Tangata I te o whai ki tua mama o kai a tā mua ke mangau e kipe ngahi whakatapu koia kwa o atu meheni ngahi polokalama koia ko os whakahoko atu pe meheni. Ahoni, kai hoko atu ai ma polokalama koia ke tonga pe a tonga pe a mo takwhatani pe mi Amerika lahi. O kou loto ke taitale rei ki motolo e kainga kotoa pe wa o atu kia e tau polokalama pe mo katake o se atu pe tau polokalama ke a o atu kia taha pe lawa ke a o atu kia e tau polokalama pe mo whanongo ai ke polokalama koia mahuinga I whewhini ko teu koia ke ma whakahoko atu ke tonga pe a tonga. Kotu I he ke tonga pe a tonga koe ke puri e tiki motolo ko ma polokalama ai ni whika nima ai ni ko ma whakahoko atu pa matakmatani ke tonga pe a tonga. Ka neo ngoia ko utatari rei koe taki ki he whewhini whatanga pe ku lerei pe ngā ue pe mehena pe he whoki ki he ngahi whatongia ki he kehe kua fuesia I lope koe taimi e ni o ku lahi apito e ngahi mea ngā ue ku whahoko teu ke whai whiri whare are ai tonga ni aho e ono pe fitu pe meheni ke whewhehake pe ku whewhehake e whai whatongia pe mi Amerikana. Kore pe ku whanga te pētala whatapu ku whahoko e solo. Kau hawa te pe ku whafofa pe mea ko toa he ni solo pa ku
Neongo e tau nofo mawahe me mo tau ki mo tūkau tau tuku tuk te ringa ko toa pe, pau kai ngata pe tau tuk te ringa ki amana whiri whako. Kau kia i ho tau loto ai unga ho tau whaam ko toa pe ka pure anga le rei, maha whanua le rei ki ho tau kaha ho tau ki motu. Koe e pisol. Kau whawhawha pe mea ko toa me heni, koe ngā ue mea whawhawha pe. Mahalo pito, tak whatan ko ilo pe, ko e proklama ko e kuta whawhako pe me heni, o ku kau i hangai proklama le rei, o ku talanoa kia e kakai pe kuna whanga o whahoko i ngahi komene ai pe pehe whoke nau kau mai koe ngai proklama, kai ko e ni pe ka ngahi mitia ke he, pare ke he kulawa ke nau talanoa ai ke ngahi moni whakau kau ko ia ku ke hanga o mai ke whae wahe i he wike kotoa pe, ai ko weekend hono ni mai ni ke whahoka ta proklama to ta fu ita ko ta program fo ausia ko mai makitawa ke ta whahoko ko wike kahau ai ko osia e fili te toki lava o wakai kiai mo ta toki si oreva ki hatimi ko faitu tu uni kiai ai kakai ko to ape tonga o kuna kau atu ki he fili ka neo ngoia lahi benga hi mea ke ku hoko i ngai ahon hono tala noa ko ka ke to ha ka veinga dai ni me alhaki ke fai ke tala noa ngahi campaign e kau candidate tala no he na ngahi tunga wha economica ko e ngahi local government me ha fua o mai ke lao e o no o ku lahi pe me tala no ai ka ku watu ka tiko e whae maari ko ni ke hoko ta e ta proklama ko ia i he ahoni. E ku whampa ke utamata he lao e o no solo. O kai ki solo tau ke whama opo e lao e o no ka ko tau sio ke historia ko e lao e o no o ku tu ki aki pe ai tu me he pa mo patoa me he. Koia. Pe ko osi pahia ha mala pahia mo fai kau o ka mautolo ka frontline tu hono kolo vitio ko ni ko a kirisi o fema o ke o mahino ko lao no ko to o mafai. Koia. Kau kei tai tu i pe kakai. Koia. A o ka tuunga hange ko o ku wha sio ke hapi veni me te mautolu hange ko nga sio ko tuunga a o mau kore atu pe te lava ke mau pe nolo he mea o kai pe ke loto kia ki ai pa ko mea ka nau maare ia he aho koni ko hiri o si huha ke a mapa ha ano o ne hanga race ha ke te race lao e ono Reisi boko lai o no, mo prokalama wha mui kon mo piveni, na loto a piveni ke na aina e tari pia piveni ki a taha, o kuna tuunga tatau he ngai tunga whakatamai mo e tunga whakaako, ke na toki tālanga e lao e ono. Kana anea fia na usio hifo na e kai ke loto mapai ki ai hange ne pe mapa o ngau fokasi pe ia ka seri, loto ke tipeiti mo seri. Kana na mau ki presa rewa neuhu ke ai hana pe nolo mo piveni whika aku mo lao e ono. He kono uhinga o kai ki tausia tato ka seri o asa ke ki mua o lau mai ki he lao e ono. Lao ono ko piveni pe kune tuki mo no nofo ai o ki kai ko hato o mawhai. Huha ke maane de lewa ini. Pako o ku mahu inga ki ka tipeite o ngoua koe ni tau pehe tau tolu koe mama mo o nia koe debate of the century a tō ngāia. Inga he koe tipeiti ai o ngō tama mau mata i tohi. Paka inga tai o ku kakato e na ilo i he tawhaaki koe, a piveni tawha koe, pau kakato a mapa he tawhaaki koe. E na e whai mau teke mahalo nei kei pouri a tonga pa koe nuku asi hake ko tari e mapa e mau kore ke na tipeiti mo piveni. O mahu inga a pita foi tipeiti ko ni ke whai ki he kakai e whonua. Koe foi vete anga eni, o foi whakapona koe ni. He kai ke lawa ke taumanga ki mua, ka pau kaha ko ngalahi e whonua ia solo o kunau ke inofo pena u tolu he lao e ono mo o kwai hono foi le rei. Ke lava e whonua ia manga ki mua, he ngaha koe foi lao no o kwai hono kovi ko to o mawhai. Koe lao no o mahu inga au pito ia ngahe u tae fiu, o kai ke unua e patoaia ke o mai, koe nunau tala ke te whakahu ke whare area. O ku whakatu ta maki ange holafa mei olunga ha whare, ko ngāwe ni anga mo mea iko ngā langa, temu.
Koi. Ngau e pek whakakumelanga. Loi sola taingo ku langa i ha holo ha whare. O ku holo i whare, mukataki. O ku holo i whare, si, mukataki ka ore an palaki. Ko i he ofisia oku bagu. Telefone ne ofisi utatango. O ki hia ke mai ki olongan ki ofisi hunga he ku sayanga wifi ku hele modemi. Pakon ne holo ko ha whare solo ka pau holo hi lalo he foundation ni e lava pe o ngai pe palava pe mo ui pe hakakai o ngai e ai pe ni i he mate kai ni i e whenga maari ke mo ui ngai he kai ke hola fa holo. Melo e holo ko whare me olunga ko ni hola fa pe tata ko toa tau tolo. Ko la e ono ko ni ko tau mua pe ki he tumutumu o e whonua o hange ko e tui ke whahai ko e. Ka kono clarify pe ke mahino o kui kai we sia he la o no fonua. Ko mai o ngotama ko ni ka kato knowledge i loko e ka kato i loko e ke na ngai mea na tolu tuku ke na debate. Kai. Nga he na mahino pe na ke lota mapa ki ai ki mua ka koin ko lota mapa. Ka ko tau ke whakangongo ni ke asima pi veni. Ke whakahoko hana debate whikau aki mo lao no oku fuwhe mau au pito ia he kakai ke whakahoko e mea koini. Oku fuwhe mau au pito, oku mahu inga au pito fo i mama koini ke ilo he kakai ko o staimi ke tau move forward me fo i lao, ko talo ni fo i lao no me ane whe. Tau pehe rewa ko tau hanga ene o te ke i mai ene lao no pe ko whe tuunga kui ai. Peka alwa toku mo onia piveni pe hoko atu pe na unga au whakaakalara. Paka ala tu heni, kulawa mapa execute heni ai lao e ono. Pe tau move on ya mi ai. Ka koe mea ko manawa si ki ai au ia, yo koe ke whemau e ke holafa ho tau whare mei o lunga. Ko lao e ono ai, o koe ke whenga ia ke i lao. Ko lao no, koe fwoi holafa pe mei o lunga, pe ko tau pāhia tau tolu he rea aki. He kau, I mean, he kau frontline e koe tū. Ko ia ko pehe ton ke tau whai mo tau whakangata whai longwa a. Tuku i mai o tama hao laione koe, hao mo laione koe, na whi paki le vai, wa tau mago ki konga ulaki pea solo ko whaam ke u tala noa ai. Koe lao e no ke o tama koe ni. Aku mahina o pito ai whakaukau ke o mai e taki ko unga koe ke uhinga ia ke te tala noa he lao e no, ka uhinga pe koe hange koe ku ke whaafe mai o kuai e whie mau ki he o tangata koe ni ki a mapa tau malolo pe pe ke a piven piukala ke whai hana tala noa hana penolo i he lao koe ni ka ngai ko lau ku whawhalala pe ki naua pe ko tui mahalo ko tau unga unu whokete ki ofiange ki he whiriwhai area hui ka hau ka ko tui ka loto pe o tangata ki ai e malawa pe hoko ai e whaamu koe ni hange koe a ko ke whamatala ki ai ko ai pe tahaini ko ne talamai e whakaukau ko ni na whai ku tau hanga no he lao no ka e pure anga patoa ia ku kake nau tokanga na tau kia he taini me time campaign ni nau campaign na to nga isi ke kaku mo ni pe ho lau tak ko mau pe he kau mui patoa ia style e patoa ko whinga. Ke nau mo on me nau nofo mon tuki mo no foi ao ke ao. Koia. Oku nai ni ia na wau ki laiva neu e solo. Pe nai ni ia na whinga na tau ke ta ofi. Koia. Ko smahino pe ka au ko kasko na whinga ke ta ofi ko kau patoa. Koia. Oku tapau mo falala ki mo kau tangata ko ke na hu kiloto mo na visione mo lao e ono kiloto. Koia. Mo te whinga ta ofi pi veni me whinga debate ko ni kon ko si os kam apa mapa ke na debate. O kai ke mau inga e pe ko hai o tonu pe ko hai wala mau inga e ke whakataha e whonua. Koia. O kapau o mo falala ki he mea ko mo malanga i ko totonu ia. Ha mo te pe ka fa mo ko fufolo a tari mapa ka mo tari ma. Pe te molere i heni ko sai taha ke molere heni.
te musai taha ke molere pe I he ne vi boni nga he lava mo ku to la mai ai ko me ko mahu inga te taulonga ape ki lao e ono ko ni te nau hu ki loto te naulonga a fe ma ia ke tu fe mo tutuki hano puha mate ona foi lao ono pe ko fe tu unga wi ai Mona pito e fomatala ke fai pe hange ko lau ko pore ko tu kwatu pe ko tu ku kana fai pe haki fe tu taki mo mapa e taki na whakarea pe o whakaha ko ngahe na e pe meni ina na kore ke whai te peti ko ni. Kana e haki whetu taki me te koe ki a mapa na ha ne tari mai ke te koe pe ku. Ikai, koe wataha pena nta mai ka ana e whetu taka mapa. Okay. Nei pa ku pari, ngahe he kono mo o ni, koe mea ko toa pe solo koe poini ui ko shorty. Koe poini whakapapau. Koe ni ku heke ma, he ka pau o ke kake tari ma paia ke nā pe nolo naua, ko tau pe mo piveni, taku ke, o kune tala kune mamahi e whonua, mamahi e tui, mamahi e hau e whonua. Whahai rewa, koe whahai rewa koe, o tala te mautolu, ko nau tolu nau whinga ke tu hifo e hau e whonua. Tonu ke ne hanga whakapapau e tūnga ki ai, hunga hena e osi he whahai koe ki mua. Kaku, nā sao mai pe whe kauta mai na ostangi mapa ku tarika piveni. Okay. Mahalo mahino ta whakoia, e tuku peke kau whetu taki koe na kuna whai whetu taki. Paku asi pe ia ku ste uma friendly pe mo mapa paku koe ku ste taspe pe si o ku teki pe mapa uia mapa ai. O ku whawhawha bito ai kawenga koia, pe aku kotu e matu aki mahu inga interesting a bito kakai ke nau whanongo. Ia no tala noa e lao no e he o tangata koe ni ku whiri. Ka te tatuku pe e whakaukau ko ia, ko na ku ke o si ui pe ki hangaton ke te kinau, pe me ni ihi koe kuna whai hano area i e proklama koe ni, tau whangongo pe ke taimi e au ki ai pe e hoko pe i kai, tau whaam pe e lava mahu whainga maari e ke whahoko proklama. Ka ta hoko atu tau ia e taki ka pau kai ke te aha o tānaki mai he lao e no. Ika, kai ke aha ku toi tānaki ai koe whai teke peke o ngotama ko ni ke ne whaka osia kai nonga whonua. Koe. Au ngā tala pehe koe voice nau e ka kai tae ata mai tae au. Tonga na come up lewa ki mua. He koe mea una campaigni aki. Campaigni he tama koe re oe ka kai ata mai tae au. Campaigni a piveni. Koe re oe ka kai ata mai o ka kai ukai ke au. Koe na mea reo tonga na whai ko whakaau. Whakaau e ata mai tangata tae au. Koe ia pe solo. Toho koe. Malo pito tako ilo pe foki o kwai ni ihi kuna utoki ho mai ke ta polokala ma ko ke na fuhanga ilo ku lahi na eke mai ke tuku mai ho puitu au uhinga ko ta ihe polokala mai ka tu ta osfa fa mai no pe ihe nga polokala ma ko ki mo te na la pe ma wai nga fa matala ka ta ka ta ho ke polokala ma ke konga ko no wa ko ni o polokala ma ke hoko atu ko ia itaki. Ia. Koe mena ko maari ia I solo e tainimi. Ai ko whaama ke tau toi whoki ki mui haki miniti o mui mai anga campaigni koe ai patoa. Koe. Sai, kamata me he tau ko o sia nau campaigni e patoa na nau hau ake a mea koe langa whare. Na nau kaila ake mea koe tokoni. Koe. Langa toi ha langa ki whare, langa toi ha whawa, alumo society. Kaua, I ngahi mea whakapaanga. Pena nau osi mahino rewa ka nau tō, alumo nau futuna meni whakai paanga. Koe. Whakaua, o me koe ke ofi koe nau campaigni koe ni, ku mapuni ngahi matawai whakapaanga ka nau tōru. Ko nau tafoka ke rewa nau tolu ia o tala koe whakatau wauti, ai ka kai ko uke ai koe o nau kei whai ngā e toko ni solo. Ko nau wao no tā palasia ti puloka, koe ngahi ngawa ti puloka koe whakatau wauti. Ko wao ke ni ko nau tā palasia, ai fua whatongia ai pare mia, pehe koe whakatau wauti moia. Na wao no tā palasia e ua pehe koe whakatau wauti.
Solo na tau hu ke whare area ke ha. Ke tau o ha, ko ha winga na tau ke whare area. No e whiri tau tolo tau ngahi wahe, ke tau o langa mai ki nau tolu. Na kai ke whiri ma tau wahe ke tau o peki loto, o osi hata o tolu ngo fulu, osi mu hata o hongo fulu, osi mu hata o whia, o kai ke lava hanga ue ia. Ko wheitu o kai e mea ke langa ke tau ngahi wahe. Ko haimau tau toi no whai tau tolu he ahoni, maka tuunga ko sa tau ni atu e nau toko ni me murini, ai ngā ue. Kon ko kai ke te lawa tiri la mo me patoa he ni, o se ni ate nau ngai fu kontina koloa, na ai ake nau, ata oskina ia, ai mo nau ha, na e tala ai nau waka. Kamata me he panke, kamata me he alu ke apartment i New Zealand belanga whare, alu ake manau charity. Fall in ni mea kotoa pe ki mu a paha uki whare area. Koe whaka osi pena, pea koe ke mea tainimi, koe ke te lava te tokoni mei muri. Koe nau mea pe whai tainimi, koe tala pe koe nau palani. Ai uki whakatau ea pe. Ko wherewa mea kakainga tonga o ku pau. Ko mousio ke langa ngā ue, ai koe e pare mea, mo minista, mo mea he ahoni, pe koe foi palani koe na tirila, te ai fotu palani haka tirila, mo mea koe ni koe ke patoa. Sai, koe, na wa o me koe ki ai, o ko whaam ke utāte ki viteo hen solo, Ki viteo mini petaha. Ka koe mea koe toko maari e, nau hau koe ni koe nau tolu, pea koe mea koe hoko, koe ke nau toi aha nau iwi whakai paanga. Ko nau tala rewa ni koe toa tutoa, ma ti koe toa tutoa, kua kau toa tutoa, pa mona te ki me i maasi, ma o ku whakatupu, mo veu, whakatupu loto kovi. Ko nau tala ni koe mea whakacampaign, whakatokolahi, kolonia, o kau moi ai. Koe kono hinga hua, he ku whakamore ia. Ko whaamu ke utaaki fo i viteo koe ni, koe ki viteo koe ni, koe viteo ena kalafi moala. Ko whaamu ko reu peke. Koe na whaamu. Koe reana kalafi moala i o katopa aho wanoa koe ne tauni. Winga he koe mea koe mau ai koe tau ori. Kuna uto e whaeni ke ha. Ke whawhango e loto e tonga na nau ofa ia akirisi. Matui na nau keke nau toi ala. Ko keke toi ko sataune nau ngahi tokoni mo i mea ko toa. Ai ni mire waini unau hanga whawhango e ongo tonga kakai koe nai ofa ka akirisi ke toi foki. Ka mou whanau ngange koe foi ia whangatuko ani a kalafi moala whaka osi ki he ngā ue, whaka osi ka akirisi. Oi, mō kātaki. Ore wai. Tako ko lo me whalo e lahi ka lo mea ue. Ore. Koe taimia na nanga wea lo tonga iyo tau o whakahoko aliliu rere. Funga pule ko. Ai kamata. Taimia na ne tau ya whaihala. Na orea mai o kia inga e mea whihala ki. Pegi e pule lelei. Kai mea kutongi tau whakatontonu. I tau whaunga ngai mea kutongi whakatontonu tau ulunganga. Koe taimia na nanga wea loto tonga. Iyo tau o whakahoko aliliu rere. Ki o tau whanua. Mai funga pule ko ki tau toro. Koe taimia koe na ea uai koe o ne maue mawhai. O hoko koe pureanga. Koe taimia na vai tahai. Ai tau kawe i na hoko kai palopare mai e pia i kai ke te hoko koe sempione au e peki hene pekia lo tonga i hene ofisi ko ia na e pekia ia i he tuunga maulalo au pito e whakahoko whatongia lo tonga maulalo e whakahoko whatongia ko ia e kou pehe koe
Ko kalafi ni ko oku na ko le ke fai fika o ke te lere de programa na ki video. Ko kalafi ni ko oku tu aki ko me nga we malo hi asia se ahoni. Ko aho ko toa pe oku te si o kita ko fo este ta si e fi ha alu hake kauka akilisi. Oku hoko na ko te foke no ala ki akilisi. Ko mea ko manawasi ko ki ai solo ko manawasi ia ia he ko kakai loto ofa mo atau tol mo manat ki fa itoka. He ai pe ni ia te nau ko ngalo ngahi me ko to agirisia ka nau wala nau tolu ia o to Filipe ka agirisi. He malawa pe ke tu e noa e fungau e koni ko ate tapulo ka ko fai ki tonga tapulo aki. Koi. Ka el malawa pe ia ko kakai loto ofa ki tau tolu ko tau loto tau tolu te tau mate pe tau mea ko ia pa ka pe ka tau ka masiva pe tau tolu he mea tau loto ki ai ki tau tokanga tau toki ai ka ko mea ko loto ka ke foi ko a kalafi pe aku mahalohi he ko kalafi ko ki fiti pe campaign ha ka sia sa fe tu kalafi ko ne ave holo pe kalafi ko eni ku hare va me ku hoko tama kalafi na e mate akilisi na e fie ma uma faya akilisi koi ku talamai na e fie ma uma faya akilisi ko nu e talamai na e to lalo ai fu fatongia ma ulalo taha ta pe ko ma ulalo taha ai ko pa ko noa ki hongo fulu o ki he noa ai fu fatongia na fai akilisi pe lahi mo ngahi palo parema na e follow pe uma ke video ko ni ka na tuku pe ko no tok time pe ne ona ke o haki e kono uhinga he kulahi ko tuko taini mi ilo ko lau e kau ai wai tau ki whakao le solo wai le wai whatau lau e ka whareti pa kai le whareti ta o mea wha mea ke tuu ahoni ku holafa ai patoa nau mo vete kai nau te lava whai nau ngahi ngau e langa kai ke te lava lere nau society kai ke te lava nau tokoni toa tutoa kaki nau te lava whawhanga kakai he nau kolonia. Mea pene una watoi ki ai koe hai. Ko akirisi, na wala rewa ka akirisi. Na wala rewa ka akirisi, ke whawhangu ake ofa. Pakone osi, na e tofi harea ke whai whekau e pita pua mea koni. Taim kona e kurire o akirisi te sai. Koni peo tatau pe koe moe. Ko taim kona ala i koe koe akirisi ko wafe ko o ala koe ki he mawhai. Na mahino mai le vai hono vai anga. Pe alu pe o au kia. Hau pe ka tuunga maulalo taha o ne ngāwe. Ko whamao ka kai ka pau moutui ko akirisi ena. Ko ka kia haion ka kalafu mboala. Ko aini ko ne tokirea peni o ka topa peni he maina ko si ahua noa pe o ka topa. O ko na unofo pau whakau he whuirea ka mboala. Mantina e puri na puri me tonga me time la yo ka fa pa no fa to tolo ka hana nga hi wesia ko wesia la hi taha tonga he ngawe akirisi ko ne hanga race hope kakai ke fa falala kakai ke puri anga ka ko na unima taini mi o tu taha ko to pe ya pe ko nga ke liu puri anga ka na ko liu puri anga te na tu mari Kai ke toi ki manga ki mua atamai e tonga ia ke toi ki whakakaukauange ai tangata e tonga oku iai ai fo i loi o tanu mei mua, kai fo i lua o hopo mei o hanga mei mua. Whakakaukau pe tonga ia koe fo i ligo agirisi koe pure anga koe nau tama ia mo nau whae te nau aloa o ki hei. Hanga e agirisi o Filipe atamai e tonga ke whakakaukau pe ia kaliliu e pure anga te nau tūmare. Hanga pe agirisa Filipe atamai e tonga ke alu pe ia o koe kaliliu e kapau e hopo ki loto o pare mia te nau tūmare. Ko kore pe solo ka poka ni e nau kahanau ki whehu i pe ari mai ka taki tau toko atu. O koe ke uloto ki lelelere ko whaampe ke laha hawa mo ngai whehu i kau patoa mo tolu koe na koku. Koe o mahino apito e whakaukau koni ku ke tā mai pe ku tau whanonga ko tō pe ke tā noa koe ia ku o mai koe kalafi
Ko kalafu la fo ko tahaia o e kau channelist o whaapapa ilahi apito I he whaiongongo. O ta tau pei tonga pe mo murini, ko lawa peke utala he ni Nusilani I he whaalu ki university o ku kau kakai ko ku nau loto ai o ku nau mention ma pe ma hingoa kalafi ko tahaia o e kau whaiongongo I loa tau tolu tonga pa mo foloa a kalaf moala pa tau fa papa ki na nak fanongo he campaign a CRC na fanongo he campaign a CRC na e fai lea a kalaf moala fe ka aki pa mo pare mia lolo tonga na te koviange I lea kon lea kon ku ne fai ki pare mia malo loko pe kia na ne pe mai na o ke tunga ma olalo ai ku mahino o pito pe o kai ki fa fie maria ke kau patoa ka pau te nau whanongo ki ai. Ka koe ngahi lea kona ne whakaonga I koe I campaign a CRC o mahino pe ke kakaina ngau ake kalafi. Koe pare mia loi taha eni I tongani, koe taha eni kupu I lea. Which o koe ngau ko mai ene ko ngā lea, ka koe poini ko whemau ke o mai ke kau whanongo. Ko tui ko poini koe tala noa kalafi, o tala noa pe kalafi loto. O ne whai peho no whatongia koe channelist koe whai ongongo. Ke ne lava o whanga I pare mia malolo, pa ne whanga I mo pare mia lolo tonga. Koe ngā pia, koe tu koe iau, aia kumahina koe ke ntai whanga I hata. O ne whanga I, pa koe naki whanongo pe e taki ai. Koe lea whewheka na whai kalafia ke pare mia. Pia mo pure anga lolo tonga, I campaign ko asiasi. Pa koe te lea kona kune o mai kona, koe lea maalohi moia kune whai. Tau te whito ki a Chris, I tunga koe ia. Ka koe konga ni ko loto ke, o whehui mai o maupena toko ua na whehui mai mea koe ni ke te au. Mana tui ta proklama mahalo ko o sipe proklama atu, na eke mahe toko taha. Ko hamea ku mou kei fōkasia I tere kawa ku malolo, ka kake mou fōkasi he sino kei mo ui ke lava o rea atu ka mou tolu. Pena ke o stari le rei pe koe mea koe ia I he ta proklama koe ia. Ko whehui eni na mahe toko ua ke whehui atu ka koe, ko ne eke mahe toko ua koe ni, ko tunga koe nuku ai koe pure angatai ni mi pare mia, ko kau minista o Filipe he kakai. Filipe kakai e pare mia, ai kau whafofonga, hau ki whare area toko taha fitu. Fili rewa he kau whare area rewa I whare area toko wano pare mia. Fili he pare mia, ai kau minista. Ai ko whewheguna o mai, ka pau na I kai ai teke na whai akirisi ke whai ririu. He kai ke fia pare mia mo kau minista ko una nofo he sea I he mea ko una lotonga nofo he tai nimi he na Filipe he tui pe na lahi pare mia pe kau no pere ko whehui ona o mai ke o atu ke o mai ange ha o kau ki ai pe na ko foi ngau lele ia na fai akilisi ke lavai ke tau lavai kakai o te fili fare area pa te taketi te ulava pe o pare mia pe te ulava minista ko liriu ko na fai wa hongu ko pego ko ngale I solo ko me fa fo itu ia ko ye he ko ngala ia fo no ko ke na loto na tol ke foi system ko no tauleri ai ko na teke ka agrisi ko ye o ko ngala ia o na loto na tol ke fa foki unga he taulongoa a tolu he foi fo nga ko he ahoni pa kai nga tai ko ki fehu I funga fehu ia tueni ko ye apa na ilo agirisi e a taimi e to pare mia me patoa tene to fenga foi fonga ko ni koi mari kapa na ilo na pepe agirisi e apituku hau ia ala ke mone whanau mone patoa mo me na apituku hau I loto koi kanai na e taimi hange ko na foi fenga ko na ko ke ai ko ke toko taha tolu ko ka to lava impeach ha pare mia koi ya kai ke tari kapau na tari na ufoko tu u te na lava fe ai foi impeach kon ke na to osi I kai ko ki whanau no pe ngā ko fie foki pe ke na ko fie ma ke tari wawe ka foki ke konga ko ni ko e na fonga campaign ko whanau no pe ka tau ka no whatu ka kaya ko na ke discipline na tolu ka kai fai loto
Ko na ola ke ko ke lawa na lo tona he ke so tainimi no fo tainimi ua kai ke ha ua kai pe ke pare mia ua kai ke minista ko mo ke na lo feinga to ki lo to Paka na fuhi anu na tu mai ake tai nimi ko pive ni wanga pive no fata ko tonga to ko ni fata ko to na utolo pa de ta to ko me ko fam ko ke tam ap ko mapa ko mo e ko ne paulo pa pive ni ko na paulo ko to ai ko foi me bene ta o tu mama fa ke pive ni la o no pa o ko pe ke to tatu e kalo holo e tala e kase ni ko mapa kai ko piveni e kalo holo ko piveni ko tat ko piveni e kalo holo ke o ko fama ko tane fela hala ke akilis ko fama ke tala no ya akilis pene o mo o silo pe ho kupare he tala no ya akilisi ko kape ko taki Ku sai pe ya o pe kap pe o nga hi au ke o pa o fa mo pa no o mai kap pe ko fare ko tale ai fa nga girisi na ke hande report ya ana ki hene panga fa va ko na fa ki hono fonua ki hono va hala alo na tala na ko se fa ki me ta na pe na ka ki nga we ta va ya girisi ko foi e a pena e tala ngā tai wahe, ka kua whamoni na te takai me toho ne wahe. Ko whamore pe solo na ngai na ko fu pese nolo ho polo kala ma, ka ko uhinga, ko tafa ake na ko whaam ko ke ilo i ko he kakai. Ngā he ko mea ko tau te kolo tangata uha o moi pulu. E kai ke lere mai tangata ko moi pulu pa te alkita te kolo he whaha i koe. Ko foi pulu ko na to o lere mai tai nimi ke fafango e ongo tonga ka akilisi. Ko fam ko me na tari pe ki vitio ko ni ko he ko no moni ka pa na ka ke sa town ya te na to kon fa pa anga me heni na lari ka tonga me fa pa anga. Te na u fe au hi langa fonua. Ake ko na tau sio ko gi ai. Ko foi fehala ki la taha akilisi ko ne hanga a teche mo uye tonga ke paanga tuku hau ke pehe ko nau paanga. Au e foi palopare malahi taha tonga he ahoni. Os pehe tama tonga ko tuku hau. Kai. O ko fuake wahengo fulu ke siasi o koe ki toi kawa tau i siasi. Ko mea nau tolpo ko hae nau mea ufai aki. Ko tuku hau ko paanga more. O hange peo ko tau ngahi pola. O wai pola more. Ka koe alo pola more koe o koe ki te teho haa kita po koe fituafe po koe fihafe na e more ai. Ko whambe sol ka poko hati ihi ke waha ki di whehu i mai hena pia. Koe me pe kore at ke motolo koe kau mamata ka pau o koe hao whehu. Kia taki pa ke kata ke tohi i mai hao whehu i. Ko ngā ka pau hao whehu i ko ngā ke whehu i mai he ngai mea koe ni ku tala noa tā taki. Taki ke hoko atu pe ko ia ko ngā koe tū koe ni ku koe kia hafu whehu i e tai nimte wakai. Kia hafu whehu i, au e kau kapi pe. Ko ia. Au e kau. Koe kau whakapare pe nia kuna whakapare. Koe kau whakapare pe, o malo moi mau pare lahi, ke whao i pe. Koe mea koe nai maari e nai au e nau kempeini ke tuunga koe ni. Tuunga whakaofai ni nai au ke kempeini e patoa. Koe ia. Nai pehe mata Teresa o koe ke whie mau he masiwa e fo i maa. Koe ia. Ka koe ofa. Whepaki rewa he tuunga kempeine aho ni mo nau tuunga kempeine ni a whi a langa whare moi ha. So nau vilo pina toko ke tuunga koko ke hase niti koe ke whai ake a whakatau wauti. Ku nau mafuri rewa nau tolu hau he wholofola. Pehe ka koe mea kou whakaloloma ki. To o mai e fufo i kouti loi o whakapipiki he aikoni koe a siasi katolika, siasi lahi tahi mamani. Ko fefine ko ni o hange fefine ko ni ha o tua ke tau no e wa o ke kau taki ko mau sia si una malanga ke rea fefine ko ni e mau ngai conference ko mau tolu.
O mai lewa ai koni o toi o tau pera tau na malunga nge fefine ko ni ya reiti taiana pa toi ta. Ye charity nga fra charity na ne fai. Oku ofu au pita foi koutea ko ia me he tō o ngā mo ui koe ke pehena kai ke koe foi rea ia ko a Mata Teresa. Field wau hono kumi. Futohi koutea Mata Teresa kai pe mauia. Pakapau oku tonu no e kumi ka koe no tatu. Os kai ki ulawa po ne fia ki ulawa mohe no kumi foi kouti ko ia. Kai lava ki utoki o ati foi whakaanga koe ni. Koe mea oku mahu inga koe wholofola. E hanga fe ka pau o peu nofu whakaukai foi kupu irea koe ni. Te ke lava fe ka pau o tala, ka pau i kai te ke ala te ke lava whakaha ho o wha, te ke la ka pau ku ke rea kai te ke ala. Te ke lava fe o whakaha ho o wha ka pau ku ke rea kai te ke ala. Kai ke koe foi mea ko fe mau ko toho mai tau tolu ke o wana ngalo e nau laione mai ane afi. Nau laione mai ane afi he nau langa te whare i fe. A o nau ke pe o movete nau langa whare. Ta koe ni ku nau totolo pe ke te lava i mea koe nau hanga rewa koe mea ko ku kovi aki koe nau hanga tuku hifo hakakai o ku nau whai hanga ngaue langa. Halanga whonua. Ta koe o kulongolongo pe tamako langa sukotok asa kene ulanga whonua kakai ko ia. Ko whambe solo o ko mea ko whamamahi aki koe nau hanga o mai aikoni. O whukotu o foi aikoni ka Mata Teresa. He foi kouti ko ia pehe. Nei pehe Mata Teresa o ki kai fie mau he masiwa ia. Ai foi maa ka koe ofa. Oku ofu au pito ia. Ka pana e pehe he kai ala mea Mata Teresa ia tokoni ki kau masiwa. Mago konga ko ia solo ko wham ke tukatuai. Koia, mahina o pito ai whakaukau ko ki hanga o mai. Peko tui ko ngai whako e whehui na ku tuko e whehui ke kau whanongo. Ko ngai ke nau kore ka nau tolu ke nau o mai ngai whehui ke nau whehui atu ka koe. Ko ngai he ku nau lau mai hoki he mea i he polokalama. Ka nau kore ka nau tolu ke nau o mai whehui ka ku te kia kia te aha whehui ataki e o mai. Peko tui te ta hoko atu peta tala noa tau aia. Ko ne mau pe whehui ko hanga pia uia o ri atu ki loto ki he whakau. Ka pau waha ki whakamonomono ma au ke kano mau. Koia. Ko whamau solo ki lawe he konga ko ni nau sio mo polokalama. Te pehe he whatu whonua. Ko ka kai ke ririu e sistemi e ako. O kai hakau e hake ho tau tautupu. Koia. Oku hange ko ni solo. Ko foi fila ko ki ma foi lea ko surety. Ko surety ko tau pe tau tolu ko tau potu ia. Ko things we actually see. Something we actually see. Sai, hange ko ni langa whonua ko tau sio tonu he langa whonua ko e. O tau sio he tanu hala. O tau sio he langa wharela langa. O ko mea o tau sio ki ai. Ko tau whaka me koe ke he ako koe ke sistemi ako koe ko a pive ni koe ne whenga ke liu ki ai. Ko whai mea peo tau ilo ki ai koe paanga na iai paanga lahina ne mau hene foi sistemi koe mo akirisi. Na ego ka akirisi. Na e paanga lahina ne mau ai. Pia liu ai, pia tainimi, koe foi whakamooni pe taha ku ai hake ke tau tui ke foi sistemi ko ia, koe mahalohi a tai lulu i tunga hai. E solo, ka pau ko sistemi o ksai, o ku tonu ke alhaka tai lulu ki hepa te taha tonga hai ki olunga ia. Ka pau ko sistemi o vilohi alalo ki olunga ka vilo olunga ki lalo, o fukau ia he sistemi o kai ke sai, pai kai ngatai. Ku osi whakamooni mai he kaupo ako koe na tok taping fasi, koe tamaiki ia po ako, tamaiki whanau ia po ako ko a ping fasi. Oku tau ki ofu au ia, na nofu whakaukau lahi ki heni, ange ko ki ofu ku whaipolo kalama ka tuunga ko ha tuku hifo i pehei. Ia
level o hale tio professional. But you know what? O kai pe mo taimi au nau pehepe mo nau tolu neonga tunga whakako maalunga o nau mahu. O paku ikai ko ha pehe ia ko ha. Ko osmai whakatotolo ia ko tamaiki a ko nā ko tamaiki. Pea kai me fukau ha velu ia heni o maunofo heni. Whengata a loia he tainimi, pa whengata. Kage toi kam apia ma fo i mea eua, pa ko pau pehe mai, koe hakau. Hangarewa, o naulahi ngawe ake solo mea ko ni he patoa, mea kui ko reverse psychology. Koe mea ko ke whai, ave koe whakamono o whakateunga aki ho whiri mo tamako mo campaigni. Pa koe campaigni ko ngau whai, ko whanongo atu ko nau whenga campaigni ko whai ko ia, o ia he kau politiki he ni ko e smear campaign. S-M-E-A-R. Ko smear campaign. Ko uhinga smear campaign, unga he ukeke nau come up nau tolmo nau palani ngā ue. Ko nau tolu nau hanga whakamana wahe i ai kakai. Os come up ai pare miai mo kau minister ko ni solo pe mo e nau ha. Mo nau palani ngā ue tau whā. Ko wheha palani ngā ue ai patoa ko nau alake moia. No die. Ko whai lao pe o nou na whapapau i mai te nau o mate i loto ai whai lao e ono. Pea tonu, ke ki iwa he e kakai kou tonu ke kai lao ono, o whawhangat pena toi lao ono, hamang nau te hanoi ke ai koe ke tai tanu nau hala pure anga. Mau whiri ha whakafofonga ki e alu o whenga mai ke tanu mau hala. Koe whai mea tahanu nau futa aki, nau poini, whai mea tahanu nau poini malohi taha, nau poini e tō wholofola ki he pure anga ko he tainimi. Koe whai kawei ngan ko whai mako ke reisi ke tau whakau ki ai. Ka pau koe pure anga koe ni, na whai ngata ake ne awhio ke ne hanga sa tauni ki pure anga koe ni. O hange koe ne hanga dissolve koe ni koe ai pure anga koe a akilisi. Kai. Koe whiri whakapoto-poto, koe uhinga whiri whakapoto-poto tonga he koe ha. Koe average toko lahi taha, o kau whafofonga lo toko whai toko ngofuru koe whukau patoa. Kau mo mana tui mau pe e whakaata-ata, ke koe anga ia koe, ai ku sio koe aku. Koe uhinga whiri whakapoto-poto, he koe whutoko ngofuru lo toko whukau patoa, pe au kai ke lava hanau mea, ka pau pe he langa whonua ki whaini ihi koe, he nau wahe, whē, ka pau na langa whonua ko toa whutoko ngofuru, mo whai toko ki whai toinga koe. E toi effective yange a ngā ue mo langa whonua i tonga. Ko nau talau tasi isia ki wahe whē. Tasi isia ki wahe whē. Ei, o kai ki kananga heni solo. Koe iti o pei. Koe ki kananga hene, ai kau fōfō a ngā heni koe iti o pei. Ko alupotang taundu tai ngā ue pake hao kai, pako ho wahe pei ia. Ko tangutu tala ke sa volo, pake toki hua ke pehe taim kai, ko pedleo e pōsi, iti o pei. Ko ki kananga kau kei heni. Au pehe, e tau mea koni ko whai koe mwe kau patoa koni ko o nau mamahi, ai langa whonua, ka nau whiri ata kakai ta ai langa whonua. Iti o pei. Ki tuka solo na kwa hau ki whamono mai, ai solo ka tatu kokot. Mahina o pito e whakaukau koku ki hanga o mai. Te ko tui whakau ngā koe ke mahina o tau ka inga koe ngahi area kehe ni o ku ta whenga ke ta taranoa i koe ahoni hang koe ta whenga ke langa whonua. O ku nā whehu i langa whonua ki a piwe ni koe hae mea na e langa whonua ai pure anga ko o si he tau nima na i loto ai. He tahe ma prokalama pe a koe ne tariki aina na langa whonua he ako. Ai a koe mea mahu inga tahe na langa whonua hai he tau tupu pe moe whanau he ako. Ke whakahau, hange koe na ki tala noa mai koe kia i he konga koe ia. Ka ko mana tu i hakau he ki tohi mai tama koe i he whamatara e tō taha koe ni loto.
ko na fehu e fuga fehu ko ki mua pe na ka stari mai ko konga ne taha taki ko loto ke hanga ki fa ala ki he kakai ko na mui tato fite ka patoa ko o kuna kau he i loto he ni kuna whanong he prokalama ko ngake na mahino i ai konga ko ia he na e fehu he toko taha ko ni na e o mai fehu ko ni ke te au o pehe e whakau ko e kapau kovi e mau pureanga hange ko ia ku pureanga ko patoa ko mau popo ui hange ko ia ko malanga ko fa o mai he tafa ke taha kapau ko kovi pe sai ka o ku ia e mau kau kantiteiti ku mau hanga o fotu pe mau malanga i ke na huki whare area o langa kau he langa whanua. Ko whehui ko fe mau ke whehui ka taki, ko whe ho mau kau kantiteiti o uhingai ho mau longoa a mai mo whaanga i mau kau kantiteiti, ko whe ho mau kau kantiteiti o mau pōpō i. Ko whehui o totonu ke o kuatu ka te koe taki ke ki wakai ki ai. Mahalo koe kakaya koe ni na kai ke nau whanongo whare area ke sio nau whanongo taimi hiki nima. Koe. Ko kau kantiteiti patoa na nau whawhipaki i lahi taha ngahi langa, palani langa whanua e pureanga koe ni. Koe. Wa o koe ke nau hiki nima. Koe pou ka pau o ke pehe solo ko pou ko ka hu ki loto ki whare area pa pehe mai hiki a keu loto ke tano e hala pa puki pehu ni mau i lalo. Kai. Kai ke pou ko ia. Kai ke pou, wow. Ai koe ki whehui me koe na o ku whakaori, Koe. Koe mea koe ke o koe ke a taha ka pau mou a koi ho mou kau whakafofonga kumi ha taha e alu koe ki loto pa pehe mai o ku whiema o ke tano e hala ko ni koa hihi fo. Hanu mā tua nuku ko tau ene ni mau te ke tano nau hala. Koe. Ko whaataha peni ai kau patoa ela ei na e tua e mo tua o la aunga ai ko tā mai me tua nuku hange nau hala haha. Koe. Tau ene fia koe ke nau te tano hala. Ko e mea kou tau inga koe ki ai. O ku kai ke pou ho mo pana tau os whanongo peta tolu he mea koe ni solo. Koe. Taimi wana e whihui taka piven koe kau ke langa whonua na kai kene support e ia. Na kai kene support e langa whonua he kune pehe ia o kau e langa whonua he mea kune langaki aki te sio hene he nau anga iloi ko kakai ko tau tolu kakai a kakai tonga ko tau loto kwhai ngataa. Koe. Ko o nau heke nau tole tai ni me nau campaigni o Dr. Loto. Inga e foi mea ko toa peke ongo ki he loto. Aloha o nau whapete tangi, aloha o hao mo ngai wholofola. Ka hirange ko ia. Na nau kape, ka nau tala o koe ke ngofua, koe ke sai lotu ki alwhaataha mo e politikare. Koe. Kako tai nimi, koe mea kou nau whenga koe ki ai, ke nau mau e loto e tonga. Ke hange koe mea ka akirisi. Na mau e akirisi e loto ka kai tonga. E whainga tae ke toi lava he ahoni. E ku a ka kai, pe ku tio tonu ka kai he ola koe ngā ue. Koe. Okay, I'm still on live. 096909. I mean 091609. Kata kia tu koe whohana e tā mai na almo ka tīkau. Koe. Ko ilo be fok taki ku me ose ta taimi. Ko mana tu iha ke ko te wat pe fa nga mari ke te hanga o fama opo eta polkalama ko nga ko hanga ko me beni ko fehu i me ka tama ke nau talamai ko feho ko fe ko mo ho kantiteiti ku ke popo ki ai ka mana tu fu na ze ta ka kantiteiti na ta fe e wiko osi ai foi to ko na te ke fili mai ai ko foi to ko na ki talamai te ke make her mind foi to ko ko ia o te ai haliliu he ka kantiteiti na ke o mai wiko osi pe ku na ke tu tatau pe a fe to ko ko na te ke hanga o mai ke kakato ta timi ko ni ai ke to pe atonga. Nau kei tō tatau pe nau tō solo. Te ke liriu, Koe foi mea pena ngalo ke menchini
pau pe foki o te foki ko te o tapolo kalama pau ke te ha o whanongo e tapolo kalama ke o ana te ha o repeat ha me ana o silere ake wiko osi. Pena o ilo na u fihalaki ko kai ke o menchina William Paumbore vuka. Pau ia tatau pe hataha pe a William Paumbore vuka ia pe ko Daniela Mori hataha na ua tatau pe na ua kau. Ko foi tu ko ni ko ke fatonga I solo no tu nei eke me ko tahano na ki post pa petu ore ke te whahanga au ke. O sanongo I pe u me mapa ka pa tam apa mapa ke na tipeti. Ha nongo ko sia mai popo ki stand up ki mo call up by himself ke na tipeti mo piveni. He ko osi na whanonga he programa pe ko piveni ko ke o whengat ka mapa ka ko ke fi me mapa. Tapa e kai ke hawa a mapaya ke kamap ki mua ke fight foi e lawe o no ke ma instead of him foi fa matala pe na polo kalama mo fai fe kau kana ka hawa pa mo piveni he kai ke fira ya mapa Koi e alo fira ka take e alo fira ka take o pau ke ni hanga ya proof he ko no hanga ka awi o ne hanga na o tai fi ke debate pa mo ke atamai tau ataina ko compare ko e pa mo piveni o malo yang e poinia mapa ka pau ke ha mapa ke na fe pa ki mo piveni ke arifa piveni I mu ai ateia e mai no le ga save mapa piveni o ke I tafa ki beta ko e toka ki tonga tapu walu ko whanau maria me ne tahu maria solo pa te tale na mo vete na u kapade mo foki ke u live ki mua na o stala pe ko pau pe ke na alu pe na ko whanau ko to na alu pe ko whakataha a siaosi ta mo Mississippi pe ko hosi homo mai taha ko toa mai toa ko lahi pe ko whakanga asu te whaka I kani Pakono asma te hu mai tama fika walu ki tu aka no fo se misi. Ka te ke u sia ia ilo I pe ko hai tama hate tahta wata ina ko walu te ke u au taimi ke u ka me na alu ki ai ki ngau weekend. Nei ka taimi la weekend ke u sio ki ai. Koi. Mone pito ai ko tu ia ko atimi ke tu ta tau pe ko ki le riu pena na ke whahoko mai. Ka ku o fa pe ia ko ngahe ko ko wiki ka hau foki he taimi programa ko o wiki ka hau aia ko aho ko ni fai e fili au to prelulu wiki ka hau aia o ku lele ka kato ai hono whamafola tu pe miheni ai tau fili pe mi tonga lai hono whamafola me ai ko tu e mao pe whainga maria he waha ko ia ke ta programa ai pakapai kai te ta whinga ke ta unu mai ke prelulu ka ko ngā foku tapu foki te programa campaigni he prelulu Aga plelulu me te plelulu ka ke te wha programa campaigni ai ko campaigni ngata pe tu site ko a mau fetu ko na mau dol ko ni motonga ai ngata pe he monite ko Amerika ai taimi ko fai ko e u programa campaigni ko nga ke wakai ke programa ko ke ka hau ko taha pena ne hanga o fai ange pa o mai taha ko he ka u whanongo e fe hui he takore ka na dolu o mai taha ko ni e fe hui ke eke atu ka koe pe ko fe ai pati o ku ke kauki ai o ku ke peki pe ku ke patoa Kai ke usa ia he peki pe o kai ke usa ia he patoa ko ia o kai pe ke mautui me tolu po kai pe ke mautui ma tolu ki he whakapati Pakono o ko sefu nai ki fehu e to tahe pe o ko tui ke tau ai fai hala I fale area ko kai ke tui mo ke tau ai ko foi style ia akirisi ko tau I loto o ku o staimi pe ke hange o si mal to mui pe to ta ko ni na tau fata no ke ko komson ai komson ni fa fe paki e fai hala mo me ko na tolo na ton ke fai ko u fato tolo u faka ilo mo me ko ia kai o pe ki loto pe o area la o pe mo langa nga au mo area e pacheti mo me a patongia pau e tangata fare area ko ia ko te mahalo mahino apito ai me ko na ku ke taria te u fehu ko ni ko mai pe ko konga ia
Hange koe nak talanoa ke nai, toi pe ta fo I programa ta, koe ke whamalo pe ke ta ke kau sponsor koe ni na nau sponsor programa ke kalapu ki American, koe ngana nau hanga o mai taua ke ta whahoko fui ngahi programa koe ni, I he weekend ni hono nima, ai a toi pe ai fui programa ta he wika hau ke ta whakakato, pe koe lava ia e whatongia koko o mai ka tiktaua, tu ke ka toki ai haui ma ke he tok whahoko. Kai hene e pehe tako o atu ka te koe, tu ke ka pau ke wakai hifok te ahawhihu I asiatu, ka kou atu ka te koe ke whama opo mai, ta proklama ki mua ke ose ta proklama. Aku ot pau whamalo heni ke kau mui ta tau ai pea pe ku tatui ta tau pe ke tatui ta tau ko whamalo ia ki mau tolu. Ko whampe tonga ko mea ko ke tonu ke tau unu ki ai ke tau unu ke tau hoko ko hakakai loto le rei. Pe tau ai ke tau ofa pe he taha ko toa ta tau pe ya ti puloka ta tau pe ya sa spo hiva pe hene pe rewa te tau lava rewa o sio ke mo o ni mo mama. O aia ke hanga he whahai ko o pure I kita. Ko nau tala noa solo ki mea ko ni hanga he taki mai tau ke tēno kau ngā tangata hanga tamasi toko wau whae o whakalaweai. Ko rea ko whae ke tako ke te ona ne o maha taha ki api ke lawea pe whie kaia. Na e tu atle masi lahi au o tuku hifo masi koe o mato. Na ko I tau tolu, ko tau tolu ke oa te tau lava o hano whainga, o te tau whawhai. O ege fusi ha tau whawā mua taha ke lawea I hani ihi, pa ege fusi ha tau wā ke tanu ai mo o ni mo totonu. Koi. Koi mau ia koe whakapāti. Kore pe tonga ke tau tū mua ke olunga, o te tau nofo tau tolo fusi ha tau tawhaaki mua taha, ka pau oku hala, ai pe hala ke hala, ka pau mo oni, pe ai pe mo oni ke mo oni mo totonu. Ka pau oku tisevi ha taha ke oange ke ha koula, oange ke koula. Ka pau tisevi ha taha, o te tangata tolo ave koula ke he tama me tari siriva, me tari polonise, ka mai ai polonise o ai ke he tama me tari koula. Oku kore pe tonga, mu whaatata mo loto he whai wahataim ko ni. Hange kau teke kai maloni hange ko au, whaatata mo loto. O te tau nofo te tau whehi a ka taha. Tau nofo pe, o mao pe vare rei mo o whawhani. Huwhia ki nau tolu, tau pe kina ki nau tolu. Pe te tau whemai tau tolu, I tau whemai tau tolu pe ko hau pure anga. Ko I tau whemai tau tolu pe ko hai pare mia. Tau whemai tau tolu ha pure anga, o kunonga, pia fie maarie, pia whakafoki ho tau kakai ke ulunganga na tau tupu moia I tonga, ke tau kei tonga pia tonga a ke tau whakapa-apa, wai mo tau tui, o wai mo tau hou eiki tau whakapa-apa ke nau te ngau tolu. Ko tōnu nou mo e whihalaki, ko konga mo ui mo ui whakamaterie ko ni. Ko koe ke uhinga ia e tipeni ai longwa a mo tau palo pare ma me tau whonga response a tau tolu tangata. Koe ke o te tau, koe ke o tokanga au solo pe ko hai e pare mia ho fo ou. Koe ke o tokanga puhe, kaka aluhake ha tangata o kune tau ke imau pe e tau hoko pe ko e tau tonga. He kono uhinga, o tau o tato ke whonua ke he o mo ui e tau hoko koe ko tonga. Ka pau rewa more e tau hoko ko tonga, e whainga taa ke tau o kumo hangi o ngahi whonua ke. Ko tui ko ata o whalaha te mautolu. Mautolu ko na ngahi whakapare mao ma o pare lahi. Ko fia o bito e tāna ki o mo ngahi pare e whaaholo peheni ke o toko alo whaasio haki wheitu eo tuka taha mo pare na a ngai. O whalaha te mautolu, o whati solo, o whati e kau sponsor ko e pe. Malo bito e taki, e lava koe e ta proklama, ke tonga pe a tonga, pe o whamalo lahi atu ke te koe, I he proklama koe ahoni, ka ta mawai e, ka ta toki whelongo aki, I he proklama whao si he wiki kahau. O whatu taki. O whatu. E kainga koe lava e tau proklama koe ke tonga pe a tonga, ai na mawhahau ko atu pe mo takwhatani ke te motolu, whamalo atu ho mo mea mai ke tau proklama, pe mo whamanato atu ke te motolu koe aku mo komeni lotoni, koe ata ke whakaanga, pe te ke komeni, pe ko hahawhainga te ke lau mai, pe te ke lau kataki, koe mea pe taha o tapu I he tau pensi, ke hao kapikape ai, koe ngā koe ne hu mai pe kau etu mini ki loto, o mao koe ki kapikape, te nau hangarewa, o to o koe ki tua, o polokai koe,
Pai kai tike toi ma o lava lewa hou mai ke tau ngahi polokalama. Ka ke, koe whaamu peia ke tau wahe pe ngahi whamatala koe ni koko, koe lo pe koe ngahi whamatala au kai ke ongo lele ki hata, ka ko tui i he ngahi polokalama koe ia whahoko me ta whaaketaha, o kulawa pe o ke mau ai ngahi whamatala koe ia, i he ngahi mea ko ke whia mau. Ka whamalo lahi atu ka te motol, koe kei te whaloloa, koe ki whanongonongo pe nia ko whia mau ngā ue. A whia mau ngā ue nia i Nusilani, i Okalani pe, i Okalani Nusila. Ka pā o kuke whia mau ke ngā ue, leipa, pe kuke poto i he whakauri ngai fumisini koe excavator, po koe tika, ai koe tika operator, te ke lava o mau i ngā ue koe ni, pe te ke ngā ue leipa pe, o whia mau ni ki ke whetutaki mai ke te au, i he noa wataha, hua noa nima, noa ono, noa fitu. Noa wataha, hua noa nima, noa ono, noa fitu, whetutaki mai, i wawe taha ke lava o whakahua tu koe ke ngahi ngā ue koe ni, o tatau pepe ko whewhitu i Okalanini, te ke whia mao ngā ue ai, o ku ulahi pe ngahi saiti ai te ke lava o ngā ue ai. I hana peheka programa hoko, koe Pulutousa, ai pe mo whale ais, koe whoki mai ne Pulutousa, ke hoko atu ene Pulutousa i he polokalama, ai ko whale ais ia, programa hoko ko Pulutousa, pea ka pau mao e whainga maari ai, e lava ke hu mai me polokalama, ai kantiteiti pe mei wawau tahawha, pea hoko atu rewa i he ono, e hoko atu ai polokalama koe i kare wākai, pea toki langa whanua leo le mātua i he whitu koe mate ko pao. Whamalo atu e ting motol, mo mea mai, tau toki whelongaki.